thak la khom athupi te Manipur vai home to ten petrolและ diesel value added tax เจียงสกีกิลเซกจะสุกเบอหิตายทีม Chief Minister and Birin in apung dot tai Diwali nun nop ahung tut ahin Manipur Governor la Ganesan le CM and Birin in Chibai Bukna api Vahui TV Vaiphei News and 2 Tezo Sini Doikim Chibai ka hongbuk hi Chanchin Akim Zon and Khom hitiu Diwali nun nop thilpi heading in Prime Minister Narendra Modi mapuina India vai home to ten petrol le diesel a kilasa excise duty chenga le cheng soma lak doji kin Manipur CM and Birin in Prime Minister pa apak chat na thu again hi zi to kiton in Manipur ale petrol le diesel value added tax kila cheng sagi hi kin taka sukni ma hitai tin CM and Birin in again hi khovel pumpi a thauman asan ji ka mi wantang in haksana atu ji kun India vai home to ten Diwali nun nop thilpik dan in petrol le diesel excise duty kila sa kila hi asubeitai Diwali nun nop ahung tun nahin Manipur Governor la Ganesan le CM and Birin in Chibai Bukna api Governor la Ganesan in hitin again hi Hindu ginna zuite adinga nun nop len pen Festival of Light tile hid hi apha in aphalo chunga gol zona ay sak hi lengram in ravana gol lelna apik zo ayodhya ahung kile kidni ki pakna so zinun nop hin egel do sak hi ati Chief Minister and Birin in again hi Diwali hi igam a nun nop lin pen a hi apha in aphalo to de na le wag in thim asal wag na a hi ati chule Diwali nun nop hi loi le pai le in sunga mat khom ni hi Tokyo Olympic India hockey team bronze medal late laka player poi mo takhat Manipur mi sanglakpham Anilakanta Sharma cho igam a kihel nalamal kipak man sang tak Arjun award muding a hi Z award hi November som le thum dak li lekim le Rashtrapati Bhavan Darbar Hall a President Ramnath Kovind in pi dona nei ding a hi ahung tung ding Manipur State Assembly kitel na som na ni vei chan na ahin Indian National Congress a Lut Thak Sri Ningombam Ibobi cho Kumbi Assembly Constituency a Golte ding a sings kising sakna nei a hi ama lut ki pak pinan Kumbi Municipal Council Ward number 6 7 le 8 a Indian National Congress worker ten Zani Khan Vaigon thupi tak amangui Zi Vaigon ki khopna chun INC Manipur Pradesh Congress Committee Vice President Shri N Mangi Babu Kumbi Block Congress Committee President N Bhagirod Vice President N Chandra GPX President L Inaucha le INC Senior Leader 10 Intek hina dinmun alohi Golte di ningomba meite in democracy GP gam achun mi pi thasang hi telo the a hi lo zikin kitel na hi bol ala hi jing hi zitak assembly constituency wangsi na cho mi pi lu chang ding a tela ala umte hin a sep di gol na sep lo zi kun agam hi assembly constituency dang to te in khang to lo in dinmun ani MaMi Zigo la khang to lo le thil dik lo umte hi sim phat di tup na zik in keima Indian National Congress apatin ka hong ki pan hi tin again hi china ung mang thar ga cha seba adu matung da ticket do mara la chani adu de khoi ni le pang ba po na te PCC ne le pa ka do ni lusing ma sing ne le pa ka do ni adu na hauji ticket ki wa pham sin na kan da thame hairga aina haje ni badi hauji ki matam da Bharatiya Janata Party da akhoi ne vote pi ga ni ga na khali ba se kana no ne au ma sa ye ji akhoi ni kumbi wan ma pan si di laitre ba MPCC Vice President T Mangi Babu in le holimna mang in mi pi thasang atela umte hi phau henla phalo lewle kumnga sung chu mi pi thasang hitadi a hi zik un sing thei taka tel angai hi bangma ngai to dit det lo a tel sekte to di chu kumnga sung wang si hi a hi zizi ka hin kumbi mi pi ten wang si na to kit loading in pilwang tiu tin again hi अखोई पुनमक से भारत से जाति यामे जाति अमखतन लेब नती जाति यामी जाति यामदो जाति मयाम सिंह से पुलक न हिंगमिनब से कमाई तो हिंगमिनगदगी हाइब तारगदी हौजिकी हाइरिबा कनोसिना सेकुलर हाइरिबा असिगुंबा आइडियल कनोसिना फैब्रिक असिना
punchal lehar ga khoi puna maksi punni himina dawrimne Nidang to political dinmun akibat ta lo zikin vote holdan le kithen angai taitin NPP National Vice President Sule Manipur Deputy Chief Minister Y Joy Kumar inapong dok hi Zithu hi langthabal AC a dingo karam na bakishorin NPP ahung lut vaidon na hun again hi Party Working President K Samthung AC MLA L Jayanta Kumar Panna in Iroisimba Mayol Hall in Hitin again he to MLA Karam Shyam la MLA Lui veteran politician O Joy Te Kimai Topi hi thil nom zo hipuna ahi la NPP in amaw hat na le hat lo na zo si hoi taka hoi holdo apoi mo hi ati MLA Karam Shyam hi nidang in min aladoi maleu tu hin kuman adoi tapo Akadoi by election say that King Negado is a carino, Carmine to know I've said, a common known to come the minutes. At the Yeti to the Palaroy, Maru, Kenny, Anini, Amana, Magidi, Kanamarim Tani, Karam Sam, Aisu, Maim Tani, Agedi, Senpa Toibani, Mama, Aduga, Swamna Kongeski, Amazoi, Anisini, Quena Lamato, Anisini, Adu Agedi, a Quena Kanga Anisi arrive on Tanative, Amasu, Yaklauna, Mantiu Miba, Aduga, Ujiksu, cannot own up there. Sapai bedi kopetegi azana le ba du babio mani aduga masu soina kani habigi kanu ki pingi asipa makhan ga loina vote komi bini matam magi political scenario ga hojik lai besiga gam thine khena bse lai ai bse thajabi kasai ki voter ki profile se s profile se khene re hojik ki matam de di chahi time bandai na chahi nifu id younger generation se sina voter ki percentage roughly about 60% lai bini adu 40% na 40 above ki de lai bini Tuthak la khom mi te thudot don huna in Deputy CMY Joy Kumar Chun hitin again hi ahung tungding General Assembly election ahead NPP in constituency somli a candidate agongal a zila ke hin atom pen a sit somni a loting ding a hi ati ainda khanba 40 mukte dum soina thadukan enkhal aduga I enjoy we want to be on the realistic side yamna ta kaina koi kan claims to nge ai gi pakal da assessment 20 bhaw de koi kaani Naik pagi 30 mayar suai, adugi assessment le koi. See, we have already made very clear ko han suai kan. Pre-poll alliance tawroi. We'll fight on our own. Friendly fight adum tawgni. Possibly kanu the election the but tamdu the will take the decision. But we are not kanu against kanu post-poll alliance. Adu pre-poll alliance koi tawroi. So very clear. Thobal Forest Division Range Forest Thobal ROS Samungo at Suinanoi Deputy Ranger Muhammad Aslamo Puina in Palbi Ahungtun in Vatsate Matnading Thang Kikamho Lagdona drives to Karungpat Sungle Iko Pata Bol Patahi Muhammad Aslam in Hitin again he Palbi Huna Igama Migratory Vatsate Hunglut Sekhi Til Umzing ahi Ahin La Vatsate Matlet Haluk Tite hi Ibolo Dingo ahi Tuni kipan drive hi munchom choma chi tawding a hi dan bot si a umle songkula kumthum a hi lo le sang som ni le nga fine liu the a hi zizi ka hi wachamat nading thang kam loading in Deputy Ranger in chilna abol hi COVID-19 zika haksat na tok artisan ho panpi na ding in athil sim teu hi ningol chakoba nunnopa ningol mela ki gongal ahitin MS Craft Development Promoters Organizing Chief Promoter Sanabam Bochan in apong dokhi ningol mela hi achita October somni pasagi ki pat tu tha nisim panga chan umding ahin Sanabam Bochan hin hitin again hi COVID-19 zikin artisan ten akhut thim thil sim tel zok thelo in kumni lama umzi kun Manipur government le MSME ki pat phalna la in zi mela hi ki bola hi ati Maitai ga chawa festival ama laibasina maram moiraga si khudong chaba si artisan sing na puthuiba tonga polam sing je yon thok chana bagi khudong chaba ama su ai hange na state plus central government haijabadagi moina aya base pitharakna mela je sinjabani mela che da artisan sing sidingi kuina warabani na aina farm ji company sigi chief promoter kam secretary ama oina renubla ama sung bochana karingma makhalamati moida Shanghai Tungkai, Karimamata, Lobanate, Stolja Coina Frida Savire, Aduga Moigi Port, Moin Putok posting do, you Nabagi, a home mamanda, Heidi Jacobina Maram, where Shell Tumji, Aish has why.
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯨꯖꯅꯣꯝꯖꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯣ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯍꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯃꯦꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯆꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ MS Craft Development Promoter Organization ꯅꯤꯉꯣꯝꯊꯣꯡ ꯀꯤꯇꯅꯥꯄꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯁꯤꯟꯖꯕꯅꯤ Oinam AC sunga oinam awang leikai a Youth for Change tia minvo in nikhat ading ke holim na hunzani tak in oinam awang leikai community hall in Alabolu ahi ahung tung ni MLA somleni veina kitel na ading ahin oinam AC mipin adoyu BJP Kishan Morcha National Secretary KH Jibon Inzi program matna achun igam sunga khang thakte hon lungthim thing lungthim pha ahung nei theina ding un Z Youth for Change kiti program hi oinam awang leikai akipan in AC munchom chom ale mat hiding ahi Z program hi akimat nazik pen chu tu hunin ahung pok do khang thak tam takte ho hiding zok hilo zok ding atam mama jing ta chule akingai si jing tam tak a umuhi khok mama jing ahi amaute ho hi pan pi theng ngei ding I hiu ti tak kitak sang ka tak sang ahi ti in ama ngei again ahi ke drama house de sema ko no jana mi dauta si wo program pampo pa ho de bani eha political party lori representative ko so Pedona political party da basis amadi importance bijadana maruina ai constituency stalega nahasi sai tar nibali hoga sai dhuma aur manu leiba ke jodasna itana koi masangya ta dilaga karamba constituency ma karamba consensus hoga karamba hema thagaba potama thagama tawda ke harpunero ada object si motivation speaker sing hadirami potama se tawar se ko pe wahal ni hoga ni Pu Hen Zang Vaiphei, Commandant Central Reserve Police Force in Southern Manipur gam a chanchin pha ala polut tu late Reverend Thangkai Vaiphei le Reverend Lungpao Vaiphei ten Christianity ala pom naw mun a Vervek ho Mizoram amaute ni he jingna songphu ala tungdok hi din chanchin ki mu chun again hi chule YMA Vervek branch storeroom sakna ding a sum akithopi na le ala pi hi zibep chu hilo in MHIP Vervek branch office repairing le ala ball pi kit hi zithil ki gongal na zo si hi ahung tungding November tarik somle sagi kumsang ni le somni le khatni hi le hondona hun mat ding tin thu lak thula khomte apat hi ta hi Moirang Asia NPP Amipiten Tela Umding Akisa TH Shanti at Kainanoi in Pilim Ingocha le Pilim Kumudini Teni Mina Atsapa Pathum Ten Alakilako Tathum Sung Pension Sum Aposal Thita Nupi Zani Somyit in Amu Ding Teozo Amutawahi Sule Talaw Hidang Mayum Shyam Kishore Sharma Mina Amatu Pangi H Girikanta Sharma in Alakilak Old Age Pension Scheme Te Pension Som Sagi Te King in Le Thathum Pension MKPF Te Philim Lekaya Officer Big Dona Anayu Hi Aposal Thita Chule Upatate Pension Hopdok na Program Ahi TH Shanti in Hitin again Hi Moirang AC Sung Ahin Mundinin Wangsit na Alatu Inu Inaw So Pinule Ule naw te chule upatak zik ku sem thei talo te kinga sumtam lo cha hilele hung ki pi hi ei sung a mi tom ngai ten ahung to khom ule ahung ki pe khom ho hung ki la khom a hi moirang AC sunga posal talo te chule upatak zika sem thei talo ten zigol wang phatna chang theina chance atom mama a hi pensioner te ho hin kumsom sum alamutalo ma leole pi hiding a hiutin alagen a hi Khovel pumpin ato COVID-19 na akipat kiven bit na ding a mimalin ibol he thilte ho ngai khok thaka bol si dingin Vahui TV la makipatin ikichilo hi zite cho hi le face mask bol jing ding khale khat fik gu ki ka ding mai mit hut sop thing jing ding chole COVID dam doi vaccine ki kap thezo si ki kapa na ki pat dam le bit takin chi ho hitiu avela athupi te Manipur Vai Home 210 petrolและ diesel a value added tax cheng sagi kila sector sukbe a hitai tin Chief Minister and Birenin apong doktai
Diwali nunnop ahung tun ahin Manipur Governor La Ganesan le CMN Birin in Sibay Bukna api. Tunia adingin Vahui TV Vaiphei News di janjo hitai en tu tezo sila leng un mangpa. Bang ti mo ke.